sosyalizmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e. Em yekîn dikin li devletên Yekîtiya Amerîka jî dostên hêja hene. David Ekron, birê serok, PKK qet berjewendiyên sazîn Amerîkayan jî kesên wê yên li Tirkiye yan cihek din kiriye hedefa xwe. Abdullah Öcalan, Mesûger heta niha yekser li hember sazî û kesên devletên Yekîtiya Amerîka çalakiyên me pêk nehatine û hedef nehatine girtin. Heta çend Amerîkiyên ku li Kurdistanê hatin girtin bi şêweyek herî baş bûne mêvanên me û paşê jî hatine berdan. Tevî ku tiş şerê me bi devletên Yekîtiya Amerîka re nîne, ecêb dimînim ku devletên Yekîtiya Amerîka û derdorên îstixbarata wê PKK di cîhanê da weke xeteriyek mezin dibîne. Me çi ji devletên Yekîtiya Amerîkayê kiriye ku devletên Yekîtiya Amerîka ev kasî di asta cîhanî da bi ser me da tê. Helbestek pir seyr û çavsûriye. Tevî nevekirî ne jî sergirtî tiş şerê me pêranîne. Li hember yek kesî wî jî êrişek me ya herî biçûk pêk nehatiye. Devletên Yekîtiya Amerîka bi çi mafî ev kasî bi ser me da tê? Bi rastî jî ez jî dixwazim sedemên vê ji we bipirsim û fêm bikim. Ma me li ku derê êrişê berjewendiyên devletên Yekîtiya Amerîka kirine, heta ku devletên Yekîtiya Amerîka bi ser me da tê. Her roj daxuyanî bi ser daxuyanî dide û dibêje, em piştgiriyê didin tekoşîna Tirkiye ya li dijî PKK. Çima? Gel û mafdar e? Madem tu naxwazî Tirkiye hebûna gelê Kurd înkar bike û kir bike, nexwe tu çima piştgirî didî? Dêka em bêjin tu li dijî PKK piştgiriya komara tir dikî. Rêxistinên Kurd ên nerm hene, hinek daxwazên wan hene, tu çima piştgiriya daxwazên wan nakî? Her tim piştgiriya faşîzma tir dikî. Ev bi kasî piştgiriyek pir neheqe, ev kas jî li dijî gelê Kurd û partiya me helwestek êrişkar e. Divê bêguhartin. Ji ber ku gelê Kurd nikare xwe baş biparêze, nikare li hember devletên Yekîtiya Amerîka jî baş parastina xwe bike, ma hewce ye ev kasî dîn û har bê êrişkirin. Yekîn dikim li devletên Yekîtiya Amerîka jî dostên hêja hene. Dizanim, mirovên weke we hewl didin rastiyan hîn zêdetir, di nava pîvanên objektif da binirxîn jî nekemin. Li belî tevî wê weke polîtika we ya devleta serdest dixwazim bi bîr bixim hûn neheqin. Bi salan e dibin navê piştgiriya Tirkiyeyê da ji polîtikaya qirkirinê ra dibin amûr. Ya ku pêwîstiya xwe bi piştgiriyê heyî ne Tirkiyeye. Bi rastî jî ger baweriya we bi demokrasiyê hebe, berember mafên mirovan rêzdar bin, yek tişta hûn bikin heye. Ew jî pêwîst e hûn bibînin ku em tevgerek mafên mirovan diparêzin û tekoşîna demokrasiyê didine. Li dijî qirkirina herî mezin a ku dîrok govaniyê şêra dike, yê ku hewl dide hebûna xwe ya pîroz biparêze gelê Kurd e. Ma wê çima tevgerek di mercên herî zehmet da tê dikuşe, di dîrokê de weke wê kêm li hember rejima hovaneya dibe ku ji zilma Romaya li dijî îsa bi kar anî xirabtir disepîne, rêxistinek bi navê gel tê dikuşe, çima piştgiriya wê neykirin? Ger hûn vê bikin, hûnê li hember mafê mirovan jî li hember demokrasiyê û di kada navnetewî da tevkariyê ji pêşkeftina pêwendiyek hîn zêdetir medenî ra bikin. Yekîn dikim min we di wê mijarê de zelal kir. Derdorek we jî ya berfirê heye, dê ew jî li ser vî bingehî zelal bibin. Ji ber ku we daxwaz kir min hewl da hinek rastiyan pir zelal bibersivînim. Yekîn dikim vê pêşkeftinên ji ver û şûn da hîn baştir bin. Her wiha dê ji we re jî derfeta hevpeyvînek hîn bi feraset derbixeve holê. Ji bo we silav û rêzên xwe pêşkêş dikim. Em dixwazin mirov rizgar bikin û em ê qet radestî kapitalizmê nebin. Îro şoreşa Kurdistanê di navenda internasyonalîzma cîhanî da rûniştiye. Ew rewş ji xwe pêş neket. Ji bo wisa be sedebên wê yên bingehîn hene.
بری هر تشتی سدم هلوشین سوسیالیزم پیکاتی و شورشین رزگاری نتوی تام نگهان انجامه و پشتی سالین 1908 همو چاو زورین سر شورش کردستانی. دیسا براستیا ناو نتوی و گریدایی پیوسته دبن ویدا باندورا مزن آم میتینگریا ترجی بیدیتین. جبر ترکیه ولاتک ناتوی دیسا در روشلاتا ناویندا رولین گرینجی راحتیه داین گرینگی رولا تکوشینا مجی درخستیه هولی. پیشکفتنا شورش کردستانی دیواتی پیشکفتنا شورش ولاتین روشلاتا ناوینجی. همشی داستا شورش فرانسا و جوتمه دا شورشک خودی باندورک آستا نتویه. نتنی جهیلا عدنگاری و سیاسی و جهیلا نواروکجی سدمین سوسیالیزم پیکاتی بر بهلوشاندن و برین جالی موهاتن دهوراندن و درباس کرن. د سوسیالیزم پیکاتی دا کسیتک سوسیالیست و دموکراسیک سوسیالیست نهات بو آوا کرن. لما شورش کردستانی دا آسا شورش خصلت گردونی دا بلند بو. جخه گرمه به فراست شورش گونار و فراست پارتیا کو سوسیالیزم پیکاتی آوا کری و تیوگریا منه دکاریا سر بخن. پشتی هلوشینا سوسیالیزم پیکاتی جالی موه بدستخستنا سرکفتن جه خواتین مین لشکری سیاسی و دیپلوماسی زیدتر چاوکانی آخوه جه خواتین ریخستنی پیشکستنا مدل پارتیک و ریبرتیک نو دکره. ام آمادن مرواتی آخوه به جیهان مرواتی و تیوگرین شورشگری را پارو بکن. آخین مزبوطامیا ین امن سر دجین ده چیبونا مرواهی دا خودی جیه که دیار کره. شهرستانین بنگهین جور لجیهان بلاوبون. مرواتی پر دیندار وان آخانه. تاریبونا کو مرواتی ایرو دیجی به ویرانتیا کو جواکبونی را تینشین جیهان آنینا آستا کو لی نیشین بیدیوی اک مزن به آسوی ارزگاری اک نو، فلسفه اک نو، وین اک نو و یا شورشگری در خولی. دیسا وان آخان گلک نبی و فیلوزوف در خستنه هولی. جبو شورش کردستانی وسا پیش بکوه همه دیروک چارتن دوباره دیکه. امپریالیزم آمورک مرو آدشبری مرواتیه درخستیه هولی. اف برواجی خوزا و خصلتا مروه. ام وی رد دکن. همجی پرجی کوک و رد دکن. درسا هری بنگهین ام بکارم بدن درسا مرواتیه. ام وکه تفگرا پککی جخه پاورن. ام به تکنیک و دولمندی و سوندا تشتکی نادن نابیشم. امی پیشوشون آبوری وسا بکن وسا تفکاری جی دولمندین بن عرد و سر عرد را بکن. تشتن بکارم بیشن جبونا مروف امی بیجین و تجاری دوجوه برندن. یان هاتی جین هویتیک برواشیه. ام جی لدیجوه هویتی لبرخواددن. حتی داوی یقین دکم کو امی سرکفتی بن. دبهنک هیجی ناخازن آستامه ببینن. دکارن شونا هویتی و تروریسم خویا برهم ما تروریس اعلام بکن. هیچ دولت یکیتی امریکا هیروشیما و ناگازاکی از نمیشن به ترور که ترسناک آنجی سهم به چکک هری هو و تنکرن. درف شهیدا لپش همه کشتن و کنکوژیان کی جان پرگال هیا. تروریسم هری مزن ده پرگالا کی ده هیا. ده دولتا کی ده هیا. امی دوجه نرخاندنا وان برندن. امی به اصرار بیشن کو تروریستین هری مزن اون. یا راستی پرگالا جهانی یا نو به پرگالیا هری مزن مرواتی ناسکریه. لناوراستی نه پرگال نه هفسنگیک جره درکتیه به هر جوره نحقی و خرابونین هفسنگی خوزایی را رزینا جواکی جی گرام دکه هیه. نها هرکس انجامین و نه هفسنگی باشتر دبینه. رزین پیشکتیه و پرسکریک گرام بونه. نها به تکوشینک شوازا کونار آنجی بریوازین شری گل ای گوین و بیواجویک دوباره کرن گوتن دی دا به موده وان درباس بویه مسوگر جبوی پرگال مرواتی یا نو پیویسته چار سریه کم پیشکتی روشانه بویی پرسکریکن بنگهین این مرواهی لسر بنگهک هم فلسفی هم دلخوشی هم جیزانستی چار سردکه رامانک سوسیالیست به پیشکستن هیه. دوی معنی دا لدیجی به پرگالی و به سازومانی امپریالیزمی انترناسیونالیزمک نو شرطه. چاوکانیا پرسکریکین وکه دیوان پرگالا کابیتالیست امپریالیسته. پرسکریکا متروپولین امپریالیست جیین بری زیدتر گرام بونه. هما بیشه هوبری یک جدا جی ام دناوند آوروپا و امریکا دا دبینین.
Welatên paş ve hatine hiştin bi teqîna şêniyan ve bi her cure nexweşiyan ve hatine astek ku neyjîn. Ji pirsgirêkên sed salên nozdemîn û bîstemîn girantir, di sed sala bîst û yekemîn da li benda mirovatiyê ne. Levra ne li ser bingeha bi şêwazên kevin ve şerên gel an jî li ser bingeha ferasetên şoreşên kevnar neçare nûbûnek sosyalîzmê ya mirov esas digire, xwezeya mirov û di nava civakê da sekna xwe ya azadî esas digire pêngavek sosyalîst pêş bikeve. Em ê ji rizgariya netewî zêdetir ji bo bibin partiyek civakî, humanîst, mirovî û internasyonal hêza xwe seferber bikin. Ji ber ku asoyên mirovatî hatine tarî kirin, divê ev aso bên ronî kirin. Em ji her demê zêdetir neçarin ku niha nûnertiya îddiayên mirovatiyê bikin. Mer çiqas giran dibin bila be, divê em di vir da bi israr bin, dê ev me ber bi internasyonalîzma dema nû ve bibe. Herçendî şoreşa Kurdistanê weke şoreşên ji rêzê bên dîtin bi asla ku gihayê ve bandorên internasyonalîst ên girîng derxistiye holê. Pir zêde êriş li ser sosyalîzmê hene. Piştî hilweşîna sosyalîzmê jî êrişên li hember sosyalîzmê didomin. Awropa roja me ji bo sosyalîzmê binax bike hevdanek mezin dide. Heman weke piştî şoreşa Fransa weke di dema nûkirinê de hatî dîtin ji bo astenkirina şoreşekê ketiye nav tirsek zêde. Dijminatiyek dijwar a sosyalîzmê pêş dixe. Ev rewşa emperyalîzma Awropa bi Awropiyan ra reşbînî ava kiriye û hêviya wan a bi şoreşê levaz kiriye. Lêvelê hêjî nakokîn bi pergalê ra neqediyane, hîn zêdetir kûr bûne. Ya pêwîst e vêkirin sosyalîzma zanistî weke zanist rojanekirine, yaqîn dikim em vê di pratika xwe da pêktînin. Di vê manê da ne esasên sosyalîzmê, taktîkên dema kevin û hinek stratejî şaşin. İddiayên sosyalîzmê ji her demê zêdetir ji bo mirovahiyê hewce dike. Dê mirovatî yan bi sosyalîzmê hebûna xwe pêk bîne yan jî di hovîtiya kapitalizmê da tune bibe û biçe. Ger em naxwazin mirovahî tune bibe, divê em heta davî di sosyalîzmê da israr bikin. Îro şoreşgerên cîhanê weke her yek tawanbarin guman ji xwe dikin. Ew qet jî ne helwestek rast e. Yên hewce dike ji xwe guman û şerm bike ne şoreşgerên emperyalîzm e. Em weke tevgera PKK dikarin heta dawî bibin qêrîna şoreşî ya herî mezin. Dema vê jî bikin ne bi pesindaneke vala ve. Dîsa ne ku bingehên wê yên teorîk nebin weke derketinek tinê gerîdayê vîn jî nanirxînim. Xwezeya mirov ji hêla me ve pir baş hatiye nirxandin. Em li hember xisletên bingehîn ên mirov rêzdarin. Em dixwazin mirovê ku pergala kapitalîst û emperyalîzmê wêran kirî rizgar bikin. Em ê qet radestî vê kapitalizmê nebin. Hemû cîhan bibe yek jî, hemû şoreş têk jî biçin, em ê bi îddiayên xwe yên mirovatî ve li hember jiyana ku kapitalizm ferz dike heta davî li ber xwe bidin. Şoreşa Kurdistanê ne şoreşek teng a netewî ye. Li ber çavan netewî ye lê di cevhera xwe da şoreşa mirovahiyê ye. Heta ger ev şoreş ser bikeve ne komarek netewî şoreşa komarek mirovatiyê ye. Ji bo me hebûna sînoran zêde ne giring e. Pirsgirîyek me ya hûnandina sînoran nîne. Lê ji bo serxwebûna mirov û gelan heta davî amûrek dijwar e û ji bo wê jî şerek me mezin heye. Em mirovê ku fetih dike û miletek ku pêwîst e fetih bike derdixin holê. Ev jî ji zanista sosyalîst ra tevkarî û destkeftiyek mezin e. Di sosyalîzmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e.